Sanibonani igama umchasiseli Siminyamiya Sentombi zasemzingwane exhibeni kwakhokha kumayapha. Ngiyanibingelela ku-AVG Reality Channel. Okokuqala singakayi phambili ngizocela ukuthi usubscribe uphinde ulike ushare le video. Esizokukhuluma namhlanje ngizothanda uku-addressa enye into engiyibona isabalala ku social media ikakhulukazi ngendaba yengoma kaMajozi. Kudala umfana lo uMajozi ecula sicela ukuthi nangu umfana mani unephimbo elihle animuzwa ngani abantu bemzibe kungabi nomuntu nje mhlawumbe ombona kwake kwathi kwelinye ilanga ubhuti uJoy uJoyful Ncube bayamaza abanye wamposta naye wathi nanti italent elila ipost yakho namsho isasekhona manje ngahamba niyoyivumbulula nizothola ukuthi baba balushwane abantu abafika bakhomenta kumbe abasuka lapho bahamba bayofunisisa ngomsebenzi wakhe umfana ukuthi bawubone. Kodwa ke kuthe manje esecule ingoma ekhuluma ngaye hayi ngomunye umuntu, into yakho neyasabalala kwaba into esikuthiwa ixabanisa isizwe osokuthiwa isivuruvaye isizwe. Kodwa eqinisweni le ngoma ibingabhekiswanga emntwini othile. Mangisho nje ngithi mina ngingumndebele angisimsuthu, angishongo ukuthi mhlawumbe there is something wrong ngokuba umsuthu o ngokuba kanjani. Yes, igama lelo abanye abantu bengabe besithi ladalwa ngoba laliyenzelwa ukuhlukanisa abantu kumbe lali kanjani njani. Lokho ke kodwa mawukukhuluma uchaza ukuthi liya exist. Sinakho siyakubona ukuthi manje ezindunani eziningi kakhulukazi ngithi mina izinduna zamanguni esinazo eziphethe manje, ngikhuluma namanje usalandelwa umthetho ukuthi induna yamanguni ayishade unkosikazi olinguni mangabe kufanele ukuthi leyo ndodana izoqhubeka ibe inkosi ibe induna actually. Makungathiwa uChief Nyangazonke manje uhambe wayo shada enye inkosikazi mhlawumbe yakwesinye isibongo esinyasona esamanguni, leyo ngane okanye lelo zibulo noma ngabe kuyizibulo angeke libe induna. Lokho kusho ukuthi leyo nto esizama ukuyibalekela thina ku social media nakubo WhatsApp ku ground isaphila, isaseyiphila yesizwe, isaseyinsika yesizwe samaNdebele. Kuyafana nje uyezwa umuntu akutshela ukuthi yena mina ngeke ngimshade umfazi weshona because ubalekela ukuthi uzodalutha that bundebele bakhe bugcine bungaqinanga kahle. Kunjalo nasenhlangeni zethu ubunguni buyapreserve nabo ukuthi hayi we are preserving the blood yobunguni ngokuthi uhambe uyothatha umuntu futhi olinguni kumbe umuntu ongumuntu according to indlela abasuke bechaza ngayo. Umfowethu uNkala laphana uye wazi wakhala ukuthi umfana uMajozi uyavinjwa emicimbini engaqhashwa. Okokuqala nje sithwele nzima ayikho imicimbi. Phoma sokuthiwa kuyavala uvala ini into engekho, akula mcimbi bayayidinga abafana imicimbi ukuthi baqhashwe kabaqhashwe then bese nithi niyayivala. Lapha umfo kaHoyane ngicabanga ukuthi uphaphalizile, kodwa abantu banemvumo yokuthi umuntu nomuntu acabange ngendlela afuna ngayo. Kodwa ke ngizokusho manje ukuthi ingoma ikhona ku YouTube idla abantu nje manje ngoba sikhuluma siyacela ukuthi nawe uye khona ku YouTube ufika uyilalele bese usiza wena ngeyakho icomment after ukulalela ingoma, ngoba ngithe mangilandelela ngabona ukuthi iningi labantu liphendule lento or ingathi bagijime bayogcwala kulesi story before balalela ingoma, because abaningi bengibalandelela ngibabuza ngithi uyilalelile na ingoma, athi hayi ngibone ipost kabani kuphi esithi ngimthumele ingoma ilink yengoma ayoyilalela. Hayi abuye bheka athi ayayigwaza hayi sengiyilalelile ingoma kusho umqondo ubuye usushintshile ma ingoma suyilalela. So ngakho ngiya invite wonke umuntu ukuthi hamba uyoyilalela ingoma then ubusubuya uzokhomenta
i-comment yakho nje honest engabluetoothanga ukuthi umngane wami ku Facebook ngibone epost ukuthi kumbe engabluetoothanga izinto ezikhulunywa ngabantu ku social media abantu bahambe bayokwakha into yabo somewhere bafaka izibongo zabantu bazilista bathatha ingoma yomfana bayifake abayi-background angaze kunye bethi bangapha abantu bakosibanibani ngibalume manje what okungayisikho obekuculwa uMajozi. Engomeni kaMajozi asikho sibongo somuntu esiqanjiweyo kwathiwa mhlambe isibongo esiyukuthi silokho okanye abantu abayilokhu bayilokho. Ingoma ethi mina ngilenguni angilona ihole. So mangilinguni ngingelona ihole kufanele ngithi mhlawumbe ungangitshena wena kuma comment ukuthi bekumele uyibeke kanjani futhi singakulibali ukuthi lokuya ingoma endala okuyingoma evele ikhona ngiye ngabona futhi laphana uSomlando uNkala ethi yena kubi ukuthengisa lezi ngoma lezi ngoma nje zomoya angazi ukuthi umoya kahle kahle uyini because khona lokubungoma kuumoya ubuthakathi kuumoya nalokho kwesonto kwabafundisi kuumoya so abafundisi banemvumo yokuthi ingoma zabo ama praise and worship bawacule bawathengisa abantu bangene emoyeni thina njengesizwe esinsundu kumele okwethu kufihlwe kuthiwa hayi lokho ngokwenzela ngemva kwendlu lokho ngokuthi yikho okwenza ukuthi namanje siyisizwe esididekileyo nje izinto asizazi because kulezi zinto ezigcina zingadiscusswanga ngenxa yokuthi kuba nomunye umuntu oyi-gatekeeper yokuyentshethi lokhu kakukhulunywa lokhu kakwenziwa lokhu kakudliwa lokhu kwathini umhlaba manje usuke yinye ilevel asisekho ubhuti bongani nokuthi akusikho ukuthi abantu abadala bathi lokhu kusoso kudala ngo1820 kumele thina manje singasakwenzi ngenxa yakho nalokho izinto sezihlukile manje sesishintshe noma ukuthi ubuthakathi babufihla manje mayekhona umthakathi mina ngiyambiza abuye la ku interview ngimbuza kanti nithakatha njani nenza njani iwombela nigibela njani nenza njani akuna umuntu okumele abuye ethi wena uadvertise abathakathi wena wenza ukuthi no umhlaba usushintshe izinto lezi sifuna ukuzazi ukwenzela ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kube njani kube clear abantu bethu izinto babezazi straight okwakudala lokho ukuthi kuthiwe izinto zazi phaswa ngeoral tradition umuntu azicabangele anything ayishintshe into phela esengqondweni nomuntu uyakusasa uyayixoxa ngenye indlela anandise ukunandisa okana can distort inkulumo igcina siba isinjalo but into eshicilelwe phansi into erecordwe ziyohlala zikhona lezo zinto zichaza ukuthi thina siso ingoma le kuzothi after 100 years umuntu esesala ukuthi vele kwakunengoma ethi mina ngilinguni ongiholi sizahamba ku YouTube siyobuya nayo ekaMajozi simbonisa ukuthi lento yayivela ikhona mase kushaywa omunye umuntu maybe ngabo 2150 so hayi wena lokho akakulande what you will go ayokwenza ireference but ngo 2025 100 years ago umfana kwakuthiwa uMajozi Ndlovu wenza so wacula na ingoma kulobufakazi khona manje abantu bayazi ukuthi ulobhengulwa wanyamalala because satshelwa khona lokho but do you think ukuthi if kwakuyizikhathi zamanje ukhona umuntu oyengabuye etshela abantu ethi umuntu unyamaleni because now sesikwazi ukuthi umuntu can disappear can't evaporate umuntu ngeke anyamalala ngisho nomuntu oyisiphiwo ama-albinos kuthiwa isiphiwo ngithi umuntu oyisiphiwo akanyamalali he dies uyafa but kusase nento ngathi manje kunabantu abasabelieve ukuthi umuntu oyisiphiwo akafi uyanyamalala because into eyayisenziwa kudala manje sesikwazi no abantu labana babebulawa ngabantu beyofihlwa bebulawa kuphele nje kanje kube sekuthiwa unyamalele because kwakubukeka kube into mhlawumbe engathi njani ihlazo uma uthe wathola ingane eyisiphiwo yabona so manje ngeke mina ngitshele umntanami uThando ngithi mina Thando ialbino iyanyamalala she will just tell me daddy ngeke kwenzeke lokho umuntu uyanyamalala kanjani yabona so ziyashintsha lezi zinto as time goes on akusena ukuthi kungaqhamuka umuntu athi ubaba uMaziwa lapha uBhebhe udziba lemvula akangaculi ingoma zakhe zamawusana why wena mawubona ngathi kuyazila ungazilaleli
ungazilaleli mawubona ukuthi ukulalela ingoma zobungoma kuyazini, don't listen to them. Ungayi kuma channel wabo abantu abacula lezo ngoma, then uzocontinue ukhona ngapho, then thina sifuna ukuzizwa sibe zazi sidlulise lo mlando to next generation ukuthi hayi ingoma le yiyo eculwa maya kuncengwa ukudinga izulu, le ingoma le yiyo esiyicula abantwana sebengenwe i-chicken pox sesicula senza so khona manje ngitshela ukuthi mina mangiyehla kuthiwa ngiyekhaya ngithole kunentenela khona lento okuthiwa abantu bayasuka bangene ehlathini babuthe amathambo bathatha izihlahla lezi bezishaya izulu zonke lezo zinto bazibuthe ziyobuthelelwa somewhere zichiswe akula manje umuntu wake kubona lokho kurecordiwe. Mina ngingayekhaya ngithole kuzenzakala, I will record them. Ngiyakwazi ukuthi izabuya lapha intenela kayirecordwa wathintini, but mina ngizobe ngirecordile to keep ukuthi ngokuhamba kwesikhathi abantu bazi isizwe samaNdebele kwakuthi ma izulu lingasani baphume bayobutha amathambo wathi umuntu athi akunanto enjalo, hamba ku channel AVG Reality uzokuthola abantu besentenelene ematopo wesanetsengo somewhere. So asingavumelini bafowethu ukuthi kube nabantu ababa ama gatekeepers for ezinye izinto ezithile, ukuthi kube nabantu abathi bona baona ezinye izinto. Kufana nje nokuthi manje umuntu wena ungafika ukuthi hayi ethi wena ungakwabani isibongo sakho, ngithi hayi mina ngakwabani bani, you will start lecturing you akutshela ukuthi wena ungubani wakwabani bani wathintini wathi no, but mina angisiloko thina kithi kwahamba soso akusikho lokho kwabasoso. So siyazi kakhulu izinto zabanye abantu, sidefenda kakhulu futhi ezinye izinto okungamelanga ngazidefendwa yithi ngoqa ngingabaleki kakhulu khona phaya bengikhona engomeni kaMajozi. uMajozi isangoma, so thina esingasizangoma sibuya sizomtshela ukuthi ingoma yezangoma iculwa njani, iculwa ngabantu abanjani. Guys, does that make sense? Ngicela ukuthi ma kukhona office ukuthi sikuxoxe uye kuma comments ukufake, thatha le video uyishare kwabanye abantu phinde usubscribe kuyo le channel. Njalo siyamemezela ukuthi si-AVG Reality siyabuyela back ukuthi siqale ukwenza ama-interviews asezintweni ezihlukahlukeneyo. Nawe mawufisa ukuthi ngakukhona okuthile ofisa ukuthi sinjani sikuxoxe nawe, uyasondela kithi. Ngithanda kakhulu emakhaya igama umchasiseli Siminyaminya sentombi zasemzingwane exibeni kwakho mayabo untonjana zababirwa zadlula ngendlela zacela ukufihla ikhanda emzini omkhulu kaNoncipha zavuke kuseni sezibeletha abantwana. Ngiyanithanda emakhaya.